Mandum Nabi wajib tu riwayat taulan 25 yang tersebut dalam Al-Quran. Pertama pun ulun susun Nabi Adam, yang keindah tuai tungku bandung insan. Yang kedua saudara Nabi Idris, lam syuruga dalam mata netok iblis. Kele Nabi Nuh masa tepon ne pegat kapai, ne peding kenan bala tentera jene bekai. Kepet Nabi Hud limang saleh Nabi Ibrahim, yang tad murah yang sejahtera perangui halim. Ketujuh Nabi Lut, 8 Ishak dan Ismail, yo di Mina suruh Rabbi kurban nasiyah. Siplo Harun, siblah Musa ne Imran, Bukit Tursina donah marid dengan Tuhan. 12 Daud lemah lembut mangatasu, ia yang hile hana jadet dedang laju. Leblah ulun pegadul kifli, Nabi Sulaiman karunia Tuhan pangkat tinggi. Nabi Ilyas karunia Allah udip jino, 16 Yusuf ulun pengetan samlako. Tajroh rupa Nabi Yusuf hai bohate, Pungo Zalikha purmoh raja nanggro Mesir. 17 Syuib umu panyang hai saudara, yang jo tungkat ke mukjizat Nabi Musa. Ke-18 ulun pegah Zakaria, Nabi Ayub, Nabi Ilyas, Nabi Yahya. 22 saudara Nabi Yakub, 20 Nabi Yunus lam perut engket. 20 pet ulun sebut Nabi Isa, anak ayah karunia Allah boyang esa. 25 hamba kenang wahai taulan, Nabi Muhammad pangulai Rasul kesudahan. Mandum Rasul 25 hai bohate, jak meruna bedah jino bek lalole. Jak meruna bau lama bek lelalo, gado bobang ura malam telah duda. Mandum Nabi wajib tu riwayat taulan, 25 yang tersebut dalam Al-Quran. Pertama pun ulun susun Nabi Adam, yang keindah tuai tungku bandung insan. Yang kedua saudara Nabi Idris, lam syuruga dalam mata netok iblis. Kele Nabi Nuh masa tepon ne pegat kapai, ne peding kenan bala tentera jene bekai.
Kepet Nabi Hud limang saleh Nabi Ibrahim, yang tad murah yang sejahtera perangui halim. Ketujuh Nabi Lut, 8 Ishak dan Ismail. Yo di Mina suruh Rabbi kurban nasiyah. Siplo Harun, siblah Musa na Imran. Bukit Tursina donah marid dengan Tuhan. 12 Daud lemah lembut mangatasu. Ia yang hile hana jadet dedang laju. Temaka leblah ulun pegadul kifli. Nabi Sulaiman karunia Tuhan pangkat tinggi. Nabi Ilyas karunia Allah udip jino. 16 Yusuf ulun pengetan samlako. Tajroh rupa Nabi Yusuf hai bohate. Pungo Zalikha purmo raja nanggro Mesir. 17 Syuib umu panjang hai saudara. Yang jo tungkat ke mukjizat Nabi Musa. Ke-18 ulun pega Zakaria. Nabi Ayub, Nabi Ilyas, Nabi Yahya. 22 saudara Nabi Yakub. 20 Nabi Yunus lamprut engket. 20 pet ulun sebut Nabi Isa. Hana ayah karunia Allah yang esa. 25 hamba kenang wahai taulan. Nabi Muhammad pangulai Rasul kesudahan. Mandum Rasul 25 ai bohate. Jak meruna bedah jino bek lalole. Jak meruna bau lama bek lelalo. Gado bok bang ura malam telah duduk.